Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalumpung Yelekai Food Meghalaya State League Arja Arpusau, Kalasdang Haka Arpundu Teri Urisau Arja Arpusau Hawa Ejer Multi Sports Complex Stadium, Haka Baka Shillong Lajong Kalapan Liamno Yaka Hanyo Wasai United Haduk Kandai Ko Lanan. Udaybor Mamia Tongper Ula Kore Ka Hatrik, Dagaba Thap Marway Haduk Laikol, Yaki Arko La Thap Da Umeban Nang Kiu Thaba, Katba Yaki Shiko La Thap Da Johan Benjamin, Yok Borlang Elingkoi, Kumju Baby Sunday Marngar, Baru Iman Baha Marbanyang. Ya kani lumpung Yelekai, bala penyat da Meghalaya Football Association, haringkat ke Jingkershan pura da penat Yelekai jongka Sorkar Jela, lawan ban pli da usembut menteri rang bak ke Jela ubak senya bahlang dahar, ha ke beledon lang u presiden ke MFA ubak Hamlet Sondokling, bat la sakhi kani ke Yelekai da ki hajar ngut ki pai riuit football. Nalor kala jong bat ke hanyo wasa, ki weipat ki kunhun ki beladon ha ke grup E, kilong ke sen bahlang Shken Talang FC, bat ke mau tari Merdan SC. Ki weipat ki jaka ki ban penlong nak benta ki Yelekai, kilong hatersat, Tura, Shillong, mau kerwat bat hak lihat. Barangkali approval kumbakat kembali bisnem ka sport sektor ng Meghalaya kala yakika syakmat na kipor syakpor. Uba John Karsi wali perlu bejan tam mula dari romba mula dari kumpupa dari semlamat. Wilayah tisba wali nigi du romba wali dong tiga dari bagi barok tradisional yang atas stage dulu pada lo juga por kumu. Presiden MS UI malam deh ngapaklah. Berketim 25 kulay sigos. Kacil kulay ro bakarpang ya kasong wajeri. Urong ba asnong ki member ng kasong pulun ro kaway. Kibla pedeng sa bahaya kanika. Meghalaya State League of Four Edition sa kanika sinong jongi kunju ako nusi kajonga pada ke district ke Bangalore. Kanika day nakaway ni hilap ba ke MFA kala apat isi siya. Mundon kamu kalau begitu semua bahasa ni hama mundon. Iko akan expand kata kajimu babahan tendrong di samlagi kamtan benar sport dan kira hakeling tekaya kini MFA kalau ini kini Meghalaya State. Miso tu maka kasih kedai opening ceremony jongka Andre. Jadi tim sebab benar family. Kini le Bodi jaka hadis beberapa juga state Meghalaya ini. Kublai Shibon presiden MFA kini juga berkatim menjompi. Kini kedai sisa pada state ni dalam umum forward hati kita. Lala orang menipu dikum ka. Kaji penting ni bisno dikum pa. Ka state Meghalaya ini lamber bangapa kala kan sebelum no uslen so. Kawai di state ako ng India mabondo artificial talk kan report ke Bangalore.
But kawai ni still kepada likely athletics unulai mengenai henong daun. Iba ajon tu pasal yang masang bani tu ba. La nila la banyak umur tu banyak ni still dia berapa lagi bedon bodli kawai atletik. Ada yang serong berbeza still kembali dulu hari hidung kita. Facility dokumen perkelahian sport. Hawat kampang kecil kublai kerpang ini nak berkali opsi bisa berumur. But sport affairs department juga minister sport ini. Kita support MFA. Maka por sekapor. Pada kecil peluang di idea kuno form kita hidup dari sekemakna mengilapan. Kawai kalau kalah pernah ibu kamu berkena maka setiap bayar. Nabi kena di players kapan orang India bersih dengan bertanding. Hak sport di lekai football kampung. Kublai sport ni tim juga masih. Masuk tu kurang bahan medan dan sekali ka kali berkret. Kata orang jimukan coverage dan expand dan penyiar. Dan kita lagi kenang bagi dia bagi saya talen di Sabah kenang gelap unsur stik dong. Kawai maju itu yang MFA tim. Hijau yang abalai masuk bahagia akan kita satu kondisi dong. Kung bakit kayo kani area sa Liga Football Hawks berbunyi pilihan Jack Liga. Liga Football Association, kebanyakan manfaat bank kecil, yang apa laga dong hak jalan lagi berok koi. Lahasor, lehna kendor, kethong jungi galong, bansai, jika sab kethong, jogi samlat lagi, kebakit hak jalan laga football. Kadang-kadang kung ka elevate play kalat til ka platform nang makisamla jogi la berupa dengan satu form kesampi isu kolera bani ko ini banga ki kijak sri brother ledapan belum ya ka media youth league aga sen ka bani songe aga bangla belum di under 16 but under 14 aga ba nice pa tam di player extra player team player ki wan la tupa so ka ligna youth isu men sibon along the league coach but dia league